Thathele lithuba sibingelele ubaba uSomashi lona udokotela bavula kuvaliwe Prophet kaNkulunkulu siyabingelela kakhulu umkhulu lona siyabingelela kakhulu sithi Dumelang Likai sababingelela abantu bonke South Africa iKZN Johannesburg Limpopo iCape Town and Eastern Cape yanthanda namaphethelo onke bahlale beza kakhulu abantu base Cape Town Eastern Cape ba believela kumina eMpumalanga Witbank ngiyabingelela kakhulu babelivela kakhulu abantu bami kakhulu ngiyanithanda ngiza nenkonzo eyisimangaliso inkonzo yamanzi inkonzo yama miracles inkonzo yokuzoqaqa inkonzo yokuzovula izinto ezivalekile inkonzo yokuzokhululwa kwakho ezintweni njengamanje ezikubambile ngoba siqala kulonyaka kunabantu othola ukuthi bebesebenza imali abayiboni kunabantu abachithekelwa yingane kunabantu abathakathwayo bavala ukuthi abasophinde bayiphathe imali empilweni yabo kunabantu abathatha bakosetshenzwa izinto zabo kunabantu njengamanje abanesichitho bayaxabana kunabantu manje abahlukaniswa ubuthakathi kwenzeka ubuthakathi phezempilo zabo bagcina bedivorce abanye so laphana inkonzo yamanzi okuzokhulula wena ezintweni ezikubambile umuntu osekhaya ukuze nawe kushaya uDisemba ukhona okukhombile ukuze nawe kushaya uDisemba ukhona izinto eziphethe ngomhla ka4 ku-Good Friday ngo-11 siyaqala eNewcastle akushube kakhulu sobe sigeza umuntu nje umnikelo u350 umnikelo wami engicela kuwena uzonikela engilozini kaMavula kuvaliwe uzonikela esidalweni samandla esokukhulula sikamavula kuvaliwe ngoba lapha kube kusebenza isidalwa lapha kube ngithunyiwe ukuthi ngizokhulula wena ukuze ngizophakamisa wena ngizokuvulela umsebenzi ohlele ekhaya ngizokukhipha ezikweledini nohlele ekhaya ngizokuphakamisa nohlele ekhaya kukhona ioil yekhasini womuntu othena mkhulu ngiyagembula mina kukhona izinto ezinamandla kakhulu ezibe zikhona inhlanga zokuphumelela zokuthanda abantu abanemali zikhona phuthuma ngomhla ka4 eNewcastle emadadeni esection 2 2427 eNewcastle emadadeni section 2 2427 ngiza nenkonzo yamanzi yamandla asenze sure ukuthi siyaphumelela sonke asenze sure ukuthi size ngomningi bethu ngoba inhloso ukuzokhipha wena inhloso ukuzoshintsha impilo yakho lapha umnikelo u350 ozonikela ngawo engilozini kamavula kuvaliwe then ukubona umkhulu for 1-on-1 u500 rand ubhala i-envelope yakho emhlophe ubhala ukuthi lapha izicelo zakho yini umkhulu ayoyiphahlela umkhulu ayokhulekela phekwazo umkhulu ayosebenza ukuze kuvuleke izinto zakho umkhulu akuhlolele umhlahlo nga500 rand kuphela i1-on-1 then okuyemanzini u350 siyacela ukuthi abantu baphumelele bonke uphatha lapha amakhandlela akho elimhlophe eliyellow eliblue uphathe impepho yamawele uphathe ikhandlela eliyellow elimhlophe eliblue uphathe impepho yamawele ngiza nezinsebenzo eziningi kakhulu izinsebenzo ezinkulu ezinamandla ngithunye isidala sami umavula kuvaliwe ngilele ebusuku ngo12 wathi angizokhulula abantu kule nkonzo kaGood Friday abanye bebevusa uJesu nawe into zakho zibe yiphakama abanye bebevusa uJesu nawe impilo yakho ibishintsha siyabonga uNkulunkulu anibusise emakhaya siyacela unisifollow wonke ama social media platforms uYouTube uTikTok uSomashi omkhulu Prophet Dr Somashi inamba nazi la ku screen ezivelayo oshayela zona ukuthi sikwazi ukuthi kusize ukuze ukwazi ukufinyelela enkonzweni uNkulunkulu anibusise God bless you ngiyanthanda kakhulu ngothando oluyisdudla olumahliphihliphi siyabonga.